Aduan ibo anadatngan, di eta pumpilian, mun ang apuhin umboblayan, tamang atibun sayatan. Otwa tubo taya balita, ipidwanan mun baga boda, ta ituloy na ang tumugaw, as governor itud ifugaw. Ihing yon bohi amana, ibanawi inana, waday daranan ihumbuwan, at bodili iayangan. Inapudabot kiyangan, ot adida mo iwalaan, ay botos na mo yamaun man, ega puhi eniyapuan. Ifugaw bumangon ang taadi amihan, yaadi amilawan, hiatorni balitang eta ubodangan. De ituen a gobernur na, yani datan di probinsya, he award and good housekeeping, dehi balitang ya hardworking. Hay podon kuwe an ibaga, ya binigbigdanan laing na, nang ipanuhi Kapitolyo, desipia abugado. Maphod boy nung kadwaan daw, i-congressman an kapartido na, tawada di teamwork dan tua, an punsay atan di probinsya. Adwan ibon gobernur hiya, yawa dabit tiinggi puna, at bodiin rugrugi na, umati hospital ya kalata. Ifugaw pumpilian, taadi amihalan, yaadi amihapitan, balitang libodangan, itun bumotosan.
pusan tao kuman iator ni balita pasapul na'y bodang. Let's keep the faith alive. Pasapul na'y bodang. Let's keep the faith alive. Amod ya iba, ituloy to ang suportaran ni Governor Eugene Balitang para Governor di Ifugao.